Nasabah kisah masayo Nabi Jinolon rawi ulun hartau Sidro sang bino meninggai abi Amanah gebri hanadro gewau Habag pedro lagaya amanah Tapi Halimah kebitan gewau Butar kamate di ulun ayah Sita pak langkah hanalun sedro Butar kamate di ulun ayah Sita pak langkah hanalun sedro Sawab lakau alun jauh langkah lun patah dita banyang kelakau Dema odudo sinya Halimah hana trem sila kadro lako Dema odudo sinya Halimah hana trem sila kadro lako Ubah sang lako laju nepega meninggai ayah hana ulun wau lako terkeja jita kagunda meninggai ayah pakan hantawa lako terkeja jita kagunda meninggai ayah pakan hantawa lun takut dosa kedehengan Allah meninggai ayah tanmu majaro hati terkejut sinya Halimah ba Rasulullah gejak pegladro hati terkejut sinya Halimah ba Rasulullah gejak pegladro Ya Rasulullah ulun masalah meninggai ayah hana ulun wa Nabi neseut laju lebaga dosa di ayah geampun jino karena digata taat melempah dapat tidak kiban kelago